إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أمها لبتي أخونا أختون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى کے رحمة فلا إله کے اوغامن توريكم ألغون من نفسستن إصلاح کو الله سبحانه وتعالى کے مگا رجوع گنا گنا ثوابا درما ألغون من حاصل كرمتكا تفات وكي ما دوستن الله سبحانه وتعالى وني لواف egotung algon menna alwada kiyagen ihaka dhuvahu algon menna gosfa evani Allah subhanahu wa ta'ala mai kurevevi ramdo mas emasar fahuga emasaruge terega fahudihage mativeri retan algon menna alwada kiyagen gosfani emme mavi re emme mativeri re laylatul qadr vilere algon menna alwada kiyagen gosfani ege fahuga Allah subhanahu wa ta'ala ge mativeri alkonta hoge tereng himenigen wa hajju ge alukama guligen hajju mahuge dihawana duwas khasa ma duwas take gotuga lavwa e duwas tahuga algon men hewkanta qur'ane magta algon men hewkanta kurman irshadu de wafwe ege duwas take fahun algon menna anikavis baddal koffa miwani mai mativeri begen wa masare Allah subhanahu wa ta'ala ke masar kamugawa muharram mas gotuga mashuru fawa mas Allah subhanahu wa ta'ala mi masar wani ila hurmat teri kurevevi hataru masaru ke terega himanu waf ila ki qur'anu ga wahi qurwafe inna iddat ash-shuhur 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم هم كشورون أرتكا بين خلو كروني سورين الله سبحانه وتعالى حضرتك مسر تغتك عدد كريفا وني بار مسر ايغه ترين حتر مسر حرمت تري كربيه ايغه ترين حرمت تري كربيه مسرغه ترين مسرين محرم محكي ما كوربوا حرمت تري كوربوي مسرغ ترين مسرغ غتوغا مي مسرو ماني لواف مي مسرغا الغون من خاص غتيغا رود حفم الرسول صلى الله عليه وسلم وني ارشاد دواف ابو هريره كبان امام مسلم ادغنوافا حديثغا رسول صلى الله عليه وسلم حديث في القربافني افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رمضان مهفهوغا ادوستكغا روده فون ام متور ويگنوا دوستكي شهر الله المحرم الله سبحانه وتعالى مسر كمغاوا محرم مهوغا هيفيروده مي حديث بس فلون الگون مننا انگندني رمضان مس عام گوتگا رمضان مهوغا دوستهوغا اد رمضان مهفهوغا محرم مهوغا algon mennan hife rodata mi haqiqatuga ramdo maha fahuga algon mennan hifeene emme matiwerwegen wa rodaka muharram mahuge duwasta algon men rod hifma mi hadith bas fuluga ekalege fan algon mennan irshad dewa fe aden fada mi mahuge maaiykan algon mennan mi hadith bas fulun deha koddeni ekalege fan hadith bas fulu shahrullahil muharram Allah subhanahu wa ta'ala ge massaru kamugawa muharram mahi mi fadaan otum ei abadwes ma mativeri farataka wagute tane nisbek kurmaki ei etanegge ma kama mativeri kan deha kodde kame em mi hadith bas fulga rasul sallallahu alaihi wasallam mi massaru nisbe mi kurawani Allah subhanahu wa ta'ala ge massarege gotuga shahrullahil muharram egotun algonde men hama bone ule bahen ei baitullahil haram
Allah subhanahu wa ta'ala ge gekolu kamugawa ad masjidul harama alugon men ad mifadan kiyawle baitullahil haram man Allah subhanahu wa ta'ala ge ad gekolu kamugawa ad haram kamuga alugon men bonewle ad haram kamuga alugon men bonewle ehin kamun mi massaru Allah subhanahu wa ta'ala nisbe kurwa utumu alugon men na deha kodde mi mahoge maik ei izzevanta mai mativeri faratakan nisbe vefa umaki ei etanegge e wagutegge mai kama mativeri kama dalalatu kodde kami enko mi masaruge dostahuga alugon men aamu gotegga rode hifmaki mi mativeri vegen wa kamen khas gotegga mi mahuga lavwa febve main adi khas duhe ei mi mahuge dihawana duwas muharram mahuge dihawana duwas muharram mahuge dihawana duha ki ei eduhuga algon men rod hifafi kamunga manama khas mativeri kamen libigen anna kame muharram mahuge dihawana duwas mashhur fami wani Aashura dhuvahuge gotuga eduha ki ei algon men waram mativeri zikratake waram mativeri handan takin algon men aad mi algon men a kodde duhe Allah subhanahu wa ta'ala ge ma rasula ma nabiyya Musa ge faanu ge hadisa kirit Qur'anu ga ebe kalege wahak emme gina zikru kuraifawa ade rasulu beka Musa ge faanu ge wahaka emme digu bodid suratum feshigen gos kudi kudi surat tak daden ebe kalege wahakata bayan kurawafa Musa alayhi salama bani Israil ge wahak ei algon men mi hadisaya wara bodak gulun hori hadisay Allah subhanahu wa ta'ala bani Israilun Misra gendeve Yusuf alayhi salam Misra ade badalu ma guligen moto Yusuf ge faanu Misra gendewunu eya ekige ge fahuga Yaqub ge faana ekadege faanu ge darikolu Misra badaluwi misruga diriulemun ais waki hisabakun misru mihunge terega ebami hun na vegendi ei bani Israilun naki ei erashan arati bibiratte hingotuga rasuge mihun na nuati ebami hun aluveti kuruma ebami hun lavwa bura masake kuruma mikankamuge mi fikurtan ebami hunge terega feturemunga egotun ebami hunge tereya nubavegen wa veriyen aniyaveri nubaveriyen ade Firaun ge namu mashhur fa ewa veriya ena ebami hunge verige gotuga awma ekiga mikantan haddu fahana ala gos bani Israilun ge mihunna kiyei ebami hun alunge gotuga ebami hunna khidmat teri kodde masakke kodde mihun gotuga ebami masakke kodde mihun kamuga hada ebami hun lavwa tafatu eki bura undagu masaketta insanun kurman nukuladana undagu masakettan ebami hun lavwa kurumunga adi yakiga e Firaunuge aniyaveri kamun ena khalqu kurevi farai khalqu kurevi rabbu wanta ilaha gonjehum fahuga ena mibunani ana rabbukumul a'la timanne kimi tiyabami hunge emme boduwanta emme mativiriwanta rabbe emme mativiriwanta faradi timanne mi korta kaachi ufeddim farataki timanne tiyabami huna rizqudi mi emmiha kame mi korani danta kaachi hadda mikanka mi kora farataki ei ena kamuga dawwa koramundiya rububiyat wanta kamuge dawwa ena koramunga migotun ena ulemun daniko ena yang hufenuga mi fennani enage verikan enage raskan hala kollane zuwanaku bani Israilunge tereng faaluwata bani Israilunge tereng enage verikama enage ara baru hala ko neti kollane faraten annata ihiduga ena qararu ivvevi enage awanu nang enage lashkaran ena qarar ivvi bani Israilunge tereng ufamwa firihen kudinta qatul kuruma ehna moes
ena qatul kurum fashagen ma gena duwa hennoe ene aka ekantatta egotaka kuriya gendeve kannei sobaki ei bani israilunge terega oif masakketeri kama fannuweri kama mikan kama ki ei firauna enage awanun enage lashkar wadiyan fada misruge mihun beenun jehe kamakawati beenun jehe farattake kamuga wati ena fahun iqrar luiko ena mi nimmi deharun inharu gatul kuragot deharun inharu bani israilun libe kuda kudin gatul kuragot migotun Allah subhanahu wa ta'ala ge mai nabiyya harun alayhi salam duniya ufan wadagen nevi gatul kuran nin harig ehme hisabun harun ge faano enage nubakamu nota enage ekantatakun enuba amalun salam vegen ekam sobu Musa alayhi salam ufan wadagati ena bani israil ge zuwa nota bani israil kuda kudinta gatul kuran oi aharig Allah subhanahu wa ta'ala Musa ge faanu ge mamma fulan ilham ibbevi ekalege faanu kuda kuda foshigande terega kora du koluma eya ki Allah subhanahu wa ta'ala kuda du wantakamun e foshi gos milavvi ade firaunu ge gandu waru eta kariya e hinduga firaunu ge abikambalun e fotta hawaluwe e foshi ge ewa ade Musa ge faana meduga lobi ufedi aden fadan darikale gotuga levu man nota kariga gingulu man ade nimmevi emiha lobeti akhun akhtu visna walava algon men insanu ge nikameti kama meduga algon men visna walava firaun ara baru huri lashkaru gina mudala fasa huri ena emme birun eule farai ena ge veri kama ara baru halakollane kaman e annan oi farai boduwe tarbiyatu emmiha kame womun ai ena ge gatuk ena ge gaduwaruge terega ehnamo sena kai kame rekanodi Allah subhanahu wa ta'ala ge revewuma e ilahu ge mativeri wantakan e ilahu ge revewun e ilahu kolodun wantakan e ilahu ilmu fulu emme e uriha farai takavure mativeri vegenve kubato ena e birun ulun farai ena ge gatuga miyai boduwege ehnamo sena ka ekame neengunu ekame nuisnunu enek nikam isna walava ege fahuga Allah subhanahu wa ta'ala Musa ge faanu irashun beer kurevevi man hadisata dimavegen ikalege faanu irashun nukun nawan jegoi Allah subhanahu wa ta'ala min war kurevevi ege fahuga duwastakin hede kuremo fahuga ambura ikalege faanu misra wadagen nevi misra wadagen e magumatiga Allah subhanahu wa ta'ala ikalege faanu rasul kama nabikan devvevi adi akiga firaunu ge gata diuma Allah subhanahu wa ta'ala ad amur kurevevi Musa ge faanu amra misra Allah subhanahu wa ta'ala fonwe umuga de maqsad de beenumen e bave lawaf algon me kale faanu ge hadisa algon men dirasa kollum algon men na deha ko deni de beenumen e kale ge faanu ge rasul kamuga wak e beenuma ki ei firauna misruga wa ena ge awanun na ena ge rayitun nan Allah subhanahu wa ta'ala ngalukon kurman Allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta kurman gowale vevun devana beenume gotuga algon men fenigen dani bani israilun libemun a undagu taka elibemun a vendenivi musibatun ebamihun salame korevevun ekalege faanu wadagen firauna enage lashkaruge mihunna Allah subhanahu wa ta'ala ngalukon kurman gowale vevi Allahu ai ahar min khalu korawa ahar min faratak alwati wanje faraikam bayan korevevi tafatu eki mu'jizatan Allah subhanahu wa ta'ala dekkevi Musa ge faanuge appulu matin adima fadan firauna enage lashkaruge mihunge terege himene mismi hunnan Allah subhanahu wa ta'ala birwerikan azabuge wahaka azabuge kandatta ebami hunnan imtihane gotuga ebami hunnan ibrate gotuga ebami hunnan handan koddinu gotuga Allah subhanahu wa ta'ala levvevi ege terega Allah subhanahu wa ta'ala azabu gotuga no ebami hunna ebami hun emburi haqqu magar rujuu veto inzar de umgotun ebami hunna musibatu gotuga leya goifulanga adi hame fada ukuna boka adi enum ves eki
echi Allah subhanahu wa ta'ala musibatu gotuga ebami honna dekkevi ehna sen komme faharakume ebami hum mi bunamu miannani timamman iman waname mi musiba fillewa fikamuga wanama ehna se musiba filuma ekiga anikkawe se ebami hum huri gotar rujuwe e aniya verikama egankamuga ebami hole mundiye komme kesmi gowalu ekale faanuge emme furtama landu dandi ad firauna aynaage mihun Allah subhanahu wa ta'ala ge magar rujuwa veto belle nakamyabumu den ege fahuga ekalege faana tabawi mihunnagen ade ekale faanu ga ade dewana ade landu dandi kamugawa bani israilun dibemunga undagu taka datta kun ebamun salam kurmugotun e rashun ekale faanu nukume wadagen navi ekale faanu nukume wadagen daturu kurawumun ais ade khanda hisaban fori ebenuwa manzila baitul maqdisa dimala ad datur kurawum mi gendevi ruga khande huras kurma hisaban annam mi johuni khandegge ka gat musa ge faana ekalege faana imam vi mihun e rasul nukumi khabar libumun firaun einage lashkaruge mihun nan firaun einage lashkaru mihun nan amur kuri musa ge faana tabawegen e gawmun e nukumi mihun atula e ba mihun qatul kurma ya kiga firaunu ge lashkaru misrun nukuin musa ge faana ekale faanu ge ashabun na badal kurmataka mi lashkaru ga khud qaide ge gotuga firaun qaide gotuga e ba mihun veri gotuga misrun nukuti kome kas musa ge faana ekale faanu qawmu ge mihun ais e kan koranu e kanda hisaban ara hamawu fahatum yannani firaunu ge lashkaru ge mihun ais gaibumu nikam visnawalawa kurimati ge miwani khande fahatu ge miwani firauna ina ge lashkaru ge mihun ara baru ge gota banairu ga itak gunai baru ga dabai mitam fenumu musa ge faanu ga ashabun musa ge faana dennevi miyadu timammen atulane bamihun Allah subhanahu wa ta'ala wahak bayan korwa ila wahi korwa fe falamma tara al jam'an dilashkar baddalu hiduga qala ashabu musa ge faanu ga ashabun denneviye inna lamudrakun hamka shawrum miyadu timammen atlane timamme miyadu qatul ko timamme miyadu atla gannane bami ennon to wani kurimati miyoti khande firaunu ge lashkara filumattaka eren goittaniki kadan erijju kamuga wiinamas miyoti maru adema fadan kada neren hurijju kamuga waanamas fahatuga miyoti firauna aina ge lashkaru ge mihu bidandi waluga wis Allah subhanahu wa ta'ala ge ma rasula ma nabiyya Musa alayhi salam sahabitu kama ekiga ekalege faanu ge hardana iman kama Allah subhanahu wa ta'ala munaja denne umuga ekalege faanu hunnevi ekalege faanu ga ashabunna sahabitu kama ekiga ekalege faanu mi vidalwani qala kalla ehna kunwane inna ma'ya rabbi hamka sharun timan kalege faana ekiga timan kalege faanu ge rabbu ebave sayahdin ekalange timanneyan magu dakkawade wawane nuwane ti hinne timammen ate nulewene baami hunak timammen na ekiga timan kalege faanu ge be rabbu ebave ekalange timanne magu dakkawade wawane emeha lobeti akhun visnawalawa emeha lobeti ukhtun visnawalawa Allah subhanahu wa ta'ala ya wakilu kurun Allah subhanahu wa ta'ala barosa wumge mativeri namuna ingal gonmenna mi hadisa ingal gonmenna fenige medani algonmen Allah hattaka kura kamen ekamegga emme fahuwa gutuga wes algonmen barosa wanje farata kiyei Allah subhanahu wa ta'ala duniyevi emmeha sababuta filagen dia kamugavi namois algon mennaki hardana iman kamuga holwerin kamuga wanama Allah subhanahu wa ta'ala algon men ummidu kurange baje mi hadisa algon men visnawalawa maddi huriha sababutake miwani gossa firauna ainage lashkaru kiban salame bevene goitta miwani gossa kurimati gawani khande firaunuge lashkara dekolon hangurama kurane bare nen hatiyaren nen fahatuga miwani boduwegen wa lashkare ehna mois
ehinduga vis Musa ge faanu Allah subhanahu wa ta'ala munajat denne omuga ilaha dua kurmuga ekale ge faanu hunnevi sabitu kama ekiga Allah subhanahu wa ta'ala magu dakkawa de bawani kamuge furihama asuma e furihama ummiduga ekale ge faanu hunnevi mi alugon men war bodon ibren hasil koran jehene kame alugon men kura kamegga alugon me vesalegga goin huswen alugon men hutta daka nujehe alugon men naki hame ekani maaddi sababu takegga hifma wuren ade ya ekiga alugon men iman kama alugon men warqad aqida ge sobun alugon men ehin sababu tahoga maaddi gotu ne fenna ne sababu tahegga alugon men hifan jehe bai Allah subhanahu wa ta'ala yang alugon men kura ummidu Allah subhanahu wa ta'ala alugon men kura alugon men wakil kuru mi alugon men hifan jehe kami enkam alugon men naki hame ekani maaddi sababu tahoga hifafa ege inna ruhani ba alugon men Allah subhanahu wa ta'ala ummidu kurun alugon men ilah barosawun alugon men du kollan jehe bainu alugon men naki maaddi sababu taka ekiga alugon men Allah subhanahu wa ta'ala wakil kurma mikan kam alugon men hifan jehe alugon men mi matweri namuna alugon men na mi hadisan alugon men na mi unganna deni komeka Allah subhanahu wa ta'ala Musa ge faana engevi ekale faanu ge asa kalun ekale faanu ge asa kolun ade kanduga jessiyoma eya ekiga bahara magan e kandu baawegen diya bahara magan e magu baawegen diya Allah subhanahu wa ta'ala ge mativeri mu'jizate e ilahu bayan koddevi komeka e magu takun Musa ge faana ekale ge faana tabawi mihun ade magu takun gos e kandu horaskuri fahatum firauna ena ge lashkaruge mihun Musa ge faana ekale ge faana tabawegen ya emmen atlu mattaka ahinduga Allah subhanahu wa ta'ala e kandu huri gotalle mo fahoga e ay kiga firauna ena ge lashkaruge mihun ade ghargu kurevevi Allah subhanahu wa ta'ala mi hadisa algon men lawafani mativerwegen wa ibratege gotuga Allah subhanahu wa ta'ala ge rasula nabiya Musa alayhi salam ajem fada bani israilun fir'aunu ga nuba aniyamir kamun salame kurbe viti ekama shukuru werium gotun Musa ge faanu edwas faha kurwa edwahu ga ekale ge faanu roda hippawafwe ekan algon menna rasul sallallahu alaihi wasallam hadis bas furutakun sabit wange bahuri ehkamun ashura duwas mi faha kurweni nota mi duwahu ga algon men roda hifun khasa gotegga asfa wani Musa ge faano e kurebe Musa ge faano kurebevi kamengi gotun ekan algon men handan kon algon men ada kurmunge gotun ekade ge faano Allah subhanahu wa ta'ala shukuru weriwe wada gotun roda hippeviti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekade ge faano ummat ge mihum wes ekade ge faanan eli wada gen mativeri nasra mativeri kamiyabu faha kurmugotun ilaha shukuru ada kurmugotun edwahuga roda hifun algon menna asfa admi wani ashura dwahuga roda mi feni mi matveri zikura algon men ada algon men hadan kurmugotun adem fada mi matveri zikura in algon men Allah subhanahu wa ta'ala shukuru weri umugotun midwahaki mi hamekani algon men faha kura do henno eya ekiga Aisha radhiyallahu anha kiba imam muslim adem fa imam bukhari riwa kurwa fawa hadithe gawe jahiliya zamanuga makka ge mushrikun wes midwahuga rod hifawun kamuga muharram hoge dihamana duwahuga hame fada ramadan mas fardu kurumuge kuriga wes rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashura duwahuga roda hifpawa kamuga ekamana bayan korwafe ajem fada yahudina nasarain midwas fahako midwahuga rod hifa kamuga asfawe ashura dos muharram hoge dihamana dus bangil merin bayan korwa gotuga ramadan mas fardu kurumuge kuriga ashura duwahuga rod hifmaki yei muslimunge macca wajibu wegen wa kame gotuga oikamuga ilmerin bayan korwafe ramadan mahuga rod hifum fardu kuruma guligen ashura duwahuga rod hifum ei mustahabbu kame gotuga wegen die kamuga bayan korwafe ehkam rasul sallallahu alaihi wasallam ekale faanu makki dawrum feshigen gos
ekalege faanu aashura duwahuga road hippawaf waakan ekaman ekalege faanu hibwar fulu devwaf waakan algon menna sabit waange bahuri rasul sallallahu alaihi wasallam aashura duwaskam bayan kodde umattaka madina ge teriya bekalum fanuwa mi aashura duwaskamuga edwahuga road hifman ekalege faanu ansariya bekaluna muhajiri bekaluna enge umattaka bekalum fanuwafwe hama fedan rasul sallallahu alaihi wasallam ge matveri sahabi bekambalun e bekambalun ge tuppulu darin tuttu kudin aashura duwahuga road hippa me ad rodiya bahattuwa kamaga riwayat huga asfwe egutum bay sahabiyan bayan korwafe ekambalun ge darinta rodiya bahattawa kamuga tuttu kudin koda kudin rodiya bahattawa kamuga roja hife waruge kudin adiyam fadan ekambalun kule ecchi edwas tahuga hadade kamuga aashura duwahuga kule ecchi hadade me e kudin kaachaka beenuwegen roy rom fashafi kamuga wanama ekambalun e kule ecchi ekambalunge darinna de kamuga ekambalun bayan korwaaf henko mikamu salgon men de kodde aashura dohuga algon menge darimves rode behettumuge muhimuka rasul sallallahu alaihi wasallam aashura dohuga rode ifunge maaiykan bayan korwa eduga libe matveri daruma bayan korwa ekale fan hadith ful korwaaf siyamu yawm aashura ahtasibu ala allah an yukaffira as-sanata allati qablahu aashura duwahuga road hifmaki yei vetuedi aharuge faafa allah subhanahu wa taala fussawa devwane kamekkamuga timan kalege faanu ummidu korwome emiha lobeti akhunna akhtu visnawala wawa vetuedi aharuga algon menna kurewunu faafata adadu algon menna ingeto algon menna kurefani kita faafato kita kudi faafato algon menna kurefani ilmeri bayan korwafe faafata fohevene kamuga mi aswa faafata ki gei kudi faafa kamuga kudi faafa giterin kita faafa algon men kurifawa veto algon men visna fikur kollawa bai faran algon men iman terikan dawwu muge sobu balikashu muge sobu ane ba faran algon men farwa kuda kurevigen ane ba faran algon men ge amil nafsta kan algon men tabawu muge sobu kita faafa kurifo veto algon men visna wa fikur kollawa Allah subhanahu wa ta'ala rahmata e ilahu ge ogawan tawirika mun algon men emme duhigga algon men rod hifalu muge sobun algon men nan vetu e dia haruga algon men kurewunu faafata Allah subhanahu wa ta'ala fuswa mi devwani algon men kurifawa kudi faafata fuswa devwafani faafata mi fuswa devwani algon men emme duhigga algon men hife roda ge sob henko mi duhuga algon men rod hifma kimi matweri vegen wa kame algon menna madamaye kimi muharram hoge nuwana duwas adi honir duha ki yei aashura duwas muharram hoge dihawana duwas rasul sallallahu alaihi wasallam madina en ekalege faanu hijura kurewma fahuga ekalege faana feni wada gennevi yahudin wes midwahuga rod hifat ta ekalege faana feni wada gen ekalege faana sual kurevevi ki veheti ebami hum midwas khasa kurani ehinduga ebami hum ibunani miyadakimi manike aashura duha kimi ma duwahike salih rangalu he duwahike midwahaki ei musa ge faanu salame kurve viduhe eduhuga musa ge faanu rodhi pulu hipawaf wati ekama tabaun gotunne timamme mi rodhi fani ehidu rasul sallallahu alaihi wasallam hadith fulu kurve vi fa ana ahqqu bi musa minkum fahe tibami hunna wuren musa ge faanu ge gokkola taba we wada gatun timan kale ge faanu ma hagu kam bodwegen ve mane musa ge faanu edakkawade vigota musa ge faanu ge gokkola taba wada gatun timan kale ge faanu ma awlawegen ve tibami hunna wuren e yahudi naki e ebami hu musa ge faana taba wa me bone doku dawata ke kurmunda bay ehin kamun timan kale ge faanu ekale ge faana taba wada gatun ekale ge faanu edakkawade vigota haygatuga timan kale faanu amal kurvevun ma awla kam bodwegen ve denge kale ge faanu eduhuga rodhi pawa adiyam fadan ekale ge faanu ummatuge mihun navves eduhuga rodhi fman ekale faanu irshadu dewafe henkam emha lobeti akhun emha lobeti ukhtun algon me miduhuga rodhi fma kimi matveri kamen aashura duwas muharram hoge dihawan duwas algon menna midwas mi baddal korani honir duwe kamuga vi namois
algon men nan eduhuga rode hifene adi me fadan rasul sallallahu alaihi wasallam yahudin ashura duhuga rode hippa Aashura duhuga Yahudin rod hifati e kalege faanu bayan korevevi timan kalege faanu miyanna haruga timan kalege faanu duniyega hunnawane kamuga wanama hunnawane nama timan kalege faanu nuwana duhuga ves roda fulu hippa hushime eki vetoi ei Yahudinna khilafu mugotu Yahudinge amala khilafu mugot ei Yahudin rod hifani hamaikani Aashura duhu kamugawati ebami hunna khilafu mattaka ebami hun aqida ya taba nu mattaka ya ekiga nuwan duhuga rod hipwane kamuga ekalege fan hadith ful korevevi ane ba riwayat ho ekale fan bayan korwa fe Aashura duhu kurin eduhuga nuwata fahun eduhuga timan kale fanu roden hunnawa hushime ehenna mois e aharu aumge kuriga ekalege fanu duniya alwadao kiya ekale fan awhar vegindi ekale fan awhar fului edwas muharram mas dem badal kurmu kurika enkamun algon menna sunne vegen wagoten ei Aashura duhu algon men rodi fa kamuga wanama nuwana duha dihwana duhu rodi hifun nuwata dihwana duha 11 wana duhu algon men rodi hifun adi befulaku ekaman uzur weriwa kamuga wanama hamekani Aashura duhu rodi hifi kamuga winama sei masalennu emme molu ituru gotaki kurin denne fada nuwed dihe nuwat dihen 11 migotuga algon men rod hifu bayin ilmen bayan korwa fe ibn qayyim men fada bayin ilmen bayan korwa fe emme molu ituru gam wa gotaki nuwed dihen 11 mitin duhuga rod hifun kamuga adiyem fada nuwed dihen adiyem fada dihen 11 ga rod hifi kamuga winama sei hama mativeri kang me gotuga bayan korwa fe enkamun algon men rodi fairuga migotan algon men rodi makiyei molu iturugen wagote algon men na nuwan dos maneki madamaye kiyei hukur dos kamuga vina mois algon men na rod hifidane ei hukur duha honhir duha rod hifat adem fadan befulaka madama rodanu nuife kamuga wanama honhir duha adita duha ves rod hifidane ei kurindenne fadan muharram mahuge dihawanu dosai Aashura dos ehennamas Yahudina Nasaraina khilafu muge gotun ege kurin eddos not ege fahuge eddos algon men mihifani ehenka algon men mi hadisa indehe ko de me muhimu ennu kutayen hama ei Yahudina Nasarain ebami hunge aqida ya ebami hun qabul qura kandata ka algon men khilafu algon men nan angati algon men emi hunge dini gotun faha qura eidu taka ebami qabul kurun taka emiun ge khasa duwastakan algon men taba nuwun algon menna mi hadisa algon menna deha kodde khud rasul sallallahu alaihi wasallam Aashura duga rod hippe uma akiga ekale fan mi irshad devwani kurin eddos not fahun eddos ifashe Yahudina Nasaraina khilafu mattaka enkam algon men migotan algon men masake kurun ei algon menna oi got hame akiga algon menna mi duha gulin algon visnadan e baje mi duhuga Aashura duhuga roda hifumuge ituru evves kamen ekadege faanu kiban ituran algon menna bayan ve asfa enne Aashura duhuga kiyana waki khasa duae Aashura duhuga Quran algon men khasa namade mi fada kamen ekadege faanu kiban asfa enne hameken Aashura duhuga roda hifman algon menna irshad de wafani enemas khasa duae bay far algon menna fottakum fenigen dan Aashura duhuga kiya duaage namuga baikada duata ei evsadega sabitu wa duata kennu waki khasa namaz kurman oidane sabitu wa fawa kan kamennu ei rode hifun algon menna asfani adem fadan algon menna bay batil firqata hoge tereng hasago degga shi'in ebami hun aqida ge tereng algon menna fenigendan Aashura duha ki ei ebami war hitama veri duhe gotuga faha kura duhe rasul sallallahu alaihi wasallam khafa darikalun karbala ga qatul kurewun duwas e duwa huge zikura akur mugotun ebami hun gaga tala gagan leo horwa muli miha eki gogotun muli gaga tala walin tala mifada kankan kura manzaru algon menna social media etakum fenigen dane eve sadege ifada kankama ki algon menna kurman aswa kankamen nun eki shiyayin edos faha kurani hitama ge duhege gotuga hitama ge duhe gotuga enkam ebami hun walitakun gaaga tala wali gayan hara wajiduwe mifade eki kandatan ebami hun ko ngule
enema sifada kankan kurun ei evve salig asfawa kamennun eki kurin denne fada roda hifma ekani rasul sallallahu alaihi wasallam kiban algon mennan irshadu asfani enkam mifada batil khurafi kandatakun algon men salame ve ekibawun ei algon menna mifada dostahuga algon men has samal kam den jehene kantata enkam duai ki allah subhanahu wa taala algon menna midwahuge roda hifmuge tawfiq algon menna devvevun adem fadan edwa ki ei edwahuga algon men hifa roda ge sobun algon menna kurei fawa faafata fusseve rode kamuga eroda levvevun adem fadan algon menna ki heoba saha heobas qabul qurabai kamuga lawwash adem fadan algon menna duniye gaves baajir kan dewa akhiratu gaves algon menna baajir kan admi war qurawash سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين